no subama no bini gosimung kok saka Dr. Harshvardhan Mia WHO by video conference claimani bo saka Bharat hafang jorawo ya perinoma by coronavirus sukjak khai kasuthani suba suman khatai hayungni tei kubun ha kotor ni slai kaham ko gotongo Dr. Harshvardhan saka WHO COVID-19 no kebingo samung tangthani dainai kotor tai Bharat oboni daima tai nangma sawimano Dr. Harshvardhan COVID-19 ni bagai Tomungo samung tangnai naikol nai WHO adong haste hafangtai haste ni adong songno hambaya farkha Bharat COVID-19 ni bagai asaijak tomung halokno nahari tongsuk na yapri romna ni rangthong krak toni ui lukrok ni langma tai borok ni aji manmung ni bagai G20 ha kotor songni rang mantri tai kom thingnai bank ni governor songni tanghai samung ni saka phanbok sinkha G20 ha kotor ni rang mantri tai kendro ni bank ni governor songbai Philni ni pando rang mantri Nirmala Sitharaman Kebelko bosongni lukurokno joratui chuwa churothani Bharat hafangni lamrokno amjok naikol kha bosaka Bharat hathi barnaiyo khorok thamchi ni sai rejak gobang borokno tham 0.4 billion dollar ni suk rang chuba bungo bokha Chin songtini Bharat dok ra sai bachi sai test kit horkha oboni bising tongo rapid antibody test tai RNA extraction kit tongo Chino Bharat ni rashtrapura Bikram Mistri tweet khlai saka o kit tini phungo Guangzhou birkhung kholani simi rohorjak mani o kit tini Bharat sokhaika o rapid amjok muni kit no COVID-19 belaike koprojak amjaigo samungo phnangjago IMF COVID-19 koprokma ha kotoro lakairena bagai $3 trillion Markin dollar ni khomata samungo phnangnani kok tisaka COVID-19 morki nangmano alai dakhai biriman nangma nei sawai IMF bokrok Christina Georgieva saka hayung ne mamlai kotor rang thong belmungna tui choli tongkha o Washington no IMF netai hayung bank ni puila panda chengphuru kok tma thumne rok no deramungo rang chuba mungkasu kusung ni khlai na tui sawi man rakha lockdown ni phil ni berem ne snam phir jakda ki mung raida teni ni simi samungo phnangjakha omhai amsayo hotspot gri o amsayo salnui chi April ni simi kok khamung gnang khai kisa kholo sokhlai jagana lockdown no krakhe palai rena bakai kisa sukda bing raida boksin jakha samung ni thayo boksin jaknai daida rokang kha thongpare habo samung tangnai sebuk rokni bosak tungma amjok nainani nangsuknai office rogo sep gnang jagao sanitizer ni sep manthogrena nangana thongpare office ni tangthai jaga thung pairoi sanitize khlai sukna bagai shift brum brum tamsa bathagrena nangsogana sebuk rok jora kaisor tiffin khlaina jora riya tongna nanggo tai opani logi logi asuk laimani asuk thaibe asuk thai bangya hnei bo meter kaisa hakchal tongna phaising mokol kaina nangsogana dokchi bani kebang umorni borok eba diabetes blood pressure tai kidney ni bemar gnang rokno ageni saklai mungno rugui nogo tongoi samung tangnane rena nango bisikbani bangya umorni sraini bumabo pharokno nogo tongoi office ni samung tangnani bagai sathai klayo joto seborokni bagai ariggo setu mobile app samungo phnangna khatung rena nangana habonogo jugalejak pando lukrokni bising hakchal tongnani bo rusuknani nangana lockdown ni phil ni beremo samungo phnangjaknai dakmung raidano rang thongtai oboni jila bo samungo phnangjagai tongkha oboni jarao RBI tai obo bai kom thingjak rangmo thani hathi Unit National Payment Corporation of India Clearance Corporation of India Limited tai sepman thogrumon kringjak rangmotha samungtang gei tongo bank ni bedek ATM IT sep rangni sepman thogrumong bo toni jagana bank bo sepman nai rokna sep rubai suk yasak jora samungtangana amchai berem ni proshashan no hodani hakchal mung tonina raida tai kerongni yapri romui mojomo naimthangni sebuk rokno banking bedek tai banking ni koktama thumnai rokno sep rena ni dagi jakha obono karai sebi lakai hatini sep bima kom thingnai tang songtai khamkhrai tang song no bo lockdown ni jorao samung tangana cabinet sachiv Rajiv Gauba joto hasteni sachiv okra rokno dagi oi hai hne saka o haste rokni bisingo kubuni jagani samung tangnai tai a jagao kusawai tongjak borok rokni naimthang nokhoboi tang thaisa tai samungni sep khlainani bagai haste rokno saka o samungni bagai jelani DCM rok nodal officer engana
नोडाल अफिसार बरकनि बागै जत नमुनानि सेब रोनानि याप्रि रमानो मोजांगौबा ताइबो शाखा जत शिबिर कुचुक बेरेमनि अफिसार नायसमानो आकाशवाणी आगरतला केन्द्रनि अकक्तमा आयख्लायजागै दंगो मन्त्रियक्रा बिप्लब कुमार देव कोविड-19 कप्रकमा कासुना बागै हाफां थुंपारै साकथारै सामुंतांगै दंगो बसाका हास्ते गोनांगै इयां उयां पिसापिरिं सेनिटाइजेसन ख्लायजागै दंखा मन्त्रियक्रा हास्ते निलुकरकनो लकडाउन नि रायदारमै चलिना कयखा यां मन्त्रियक्रानि चुबाचु रांखर जे बरकटाइ मथारक रां चुबाचु रोखा बरकनो चट्टनो हामबाय याफारखा लकडाउन नि जरा फलक जाकमा बागै रोंनक रोंनाय खुंनि फोरोंनाय रकनो ट्रेन्सफार एबा सेरनानि दागिमुं किसा जरा स्लायजाखा रोंदागिफां इउके साकमा शाखा अबनि बागै सालब्रै मेबो से अ फोरोंनाय रक कताल रोंनक जयेन ख्लायना नांगानो लकडाउन नि बागै फातार हास्तेव कचाजाक त्रिपुरानि खरक सासाय स्निरा स्निची चुकुनो मागना तंना चानानि बागै हास्ते हाफां फोरोंजाक चारचिचार रासाय रांबखा रोंमन्त्री रतनलाल नाथ तिनी तांनो कतर अकक्तमा रेखा भारत दिल्ली उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र ताई पान्जाब कसाई तंनाय खरक ब्रैसी सा पाकिस्ताननि बरक तिनी आत्तारी अवागा आरितै पाकिस्तान किफिल थांखा दिल्ली पाकिस्ताननि हाई कमिशनार बयहा नायमथानि बुखाक्तै बरकनो किफिल थांनानै तैयै क इमुं नारकमाने चिनि कक्तमा रोनाय शाखा बरक थांना सेकां बरकनो आमजक नायजाखा आरिनि इमिग्रेशन तां सं शाखा खरक सारा बाची पाकिस्ताननि बरक कसाजाक तंमाने ताई गुबुन रकनि उल रहरजागानो आयां पाकिस्तान ब खरक नैरानिबो गोबां भारतनि बरक कसाजाक दंगो बसकां सालथाम सालब्रैनि बिसिंगनो बरकनो किफिल तुबजागानो तिनि जेरक पाकिस्ताननि किफिल थांखा लकडाउन स्लाइमा व बरकनि बिसानि जरा फलकनानि बागै देश नैनि सरकारनो बरक हामबाय याफारखा हुक बारख्लायनाय रकनि सेबनि बागै हाफांनि दागिमुं रायदारमै उनकुटी जिल्ला सदर कैलासहर ब हुक बार नायखुंनि ग्राम सेवक केन्द्र व माइसलै खोसलै ताई फासनि मायाम फियकजाक दंखा फुंदामसिनि सिमि दिपरनि दामसाजारा अब फियकजाक दंखा गुरनगर महकुमा हुकबार महकुमा नायकल फां पराक राय चौधुरी शाखा हुकबारनि मानै रेकाना बागै मालखुंरकनो पास रोजाखा खादिबुतनि बुखाक्तै बरकनि स्नामजाक मास्क तिनि आइजेम हास्पाताल बागजाखा खादिबुतनि चेयरमेन राजीव भट्टाचार्य तिनि पेकेट काइसा मास्क आइजेम हास्पातालनि सुपारनि यागो तिसाइरुओ अबनि उल अ मास रकनो हस्पिटालनि कर्मी रकनि खबै हस्पिटाल तंनाय जत्तनो बागजाखा बसकां दाम नैसिब्रियो हास्टेनि जत्त जेलाव पिसापिरिंखै फेरांक गै वातै फाइनानि ताई दाम साव बासी निसिमे 10 किलोमिटार दवै नबार सिबसायनानि हजा ख्लाय रेखा नबार दैबार नायखं तुंमारि तंगानो साकाव 33 डिग्री ताई खामाव 23 डिग्री सेल्सियास नि गानागिने तिनि तुंमारि तंखा साकाव 34.3 डिग्री ताई खामाव 20 डिग्री सेल्सियास थानाय दाम निसिब्रियो वातै वाखा 20.6 मिलिमिटार पायरानो सकां तिनि कक्तमा बुबाग्रक ताई सपुरु केन्द्रनि शाखा मन्त्री डाक्टर हर्षवर्धन शाखा हाकतरनि थामरा नैसिबा जेलाव कोरोना भाइरास कोविड-19 कप्रकमानि कक्तमा क्रै लकडाउननि फिल्डनि बेरेमनि दागिमुं रायदा तिनि सिमि सामंग फ्रांजाखा मन्त्रियक्रा बिप्लब कुमार देव लकडाउननि रायदारमै चलिना बागै हास्तेनि जत्त लुकुरकनो